lesome fela go itšwela go ere a ya lesome ke gore 10 minutes after the hour 10 o'clock. Nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusher mena ka kapa ya radio the facilitator ba bantse ba go tlhakwa ba re ka kapa we ya go tla sa gabedi lefatsheng la mmamoratwa moroka a ke tšee sebaka se ke go dumediše ebile ke a go amogele lenanegong la pitšhentše kgolo bošegong ba lekgono ebile ke dumediša le batho ka moka ga bona ba e leng gore ba theeleditše ebile ba bogetše tše di diragalago ka fa a gare ga diphapoši kgašo moroka a ke tle ka mo go wena ngwanešo nke ke go fe madume a borutho ebile ke go amogele semmušo o tšee madume a kapa o tšee sebaka se o dumediše batheeletše le babogedi kua gae ke moka re tle re fe bali ba rena ba letšatši la lekgono sebaka ba kgone go tamiša ba titsebiše gore ke bona bo mang ba tšwa kae ke moka ge re fetša re tle re tšee motheeletši re mmee ka leihlo la kgopolo go tloga maloba ka gore tše di tšwa malobeng tše jwale di tšwela pele le kgone jwale ka ge re ile ra tshepiša gore go ne batho ba ba hlokagalang gore re tle re kwe lehlakore la bona ke no leboga ge ba dumetše go tla le ge e le gore ga senke go e ba bonolo e fela ba dumetše go tla ka nnete ba tlile ene ba feleletše jwale ge ba feleletše ka tsela ye go ra gore ditaba ke maphaphang ditaba di tlo tloga di kwagala gabotse moroka a sebaka se siwe ngwanešo nke o ba tšeo ba tamiša malome ka kapa ga ke go tame ke amogele madume a mabotse a go tšwa go wena a ke dumediše magagešo ba etapele ka go fapana magoši a borena baruti ba porofeta mangaka a setšo ga mmogo le ba bangwe magagešo bao e lego gore ba thuša ba kgatha ditema tše kgolo kudu go thuša setšhaba sa borena re a letamiša kgolela kgausi mo leleng gona batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša therešo magagešo re fihlile ntle le go senya sebaka a re dumedišeng ba ga borena le kae magagešo sa ne bonane lenjane se a phila ba ka bane sebongo ke ba ga thwala ba ga thwala le tšwa kae gae mara nakwaga mkhonto umkhonza nobaba umkhonto umkhondo bakathwala ngazange abantu bakathwala go ra gore ke ba ga thola le ba ga mokgondo bakamkhonto ya asazange abantu bakathwala magog ma re gopela le thekgeng ditho ka mo ke ka radiong ka mo mara re bolele nnete nnete e tla tle e tswelela nnete e tla tle e tswelela makoko o bona la khuthumedi ma too much ya makoko ba motshwentše ya a re ba dumedišeng ba kua gae pele makoko re seke ra thoma ka re thomeng ka go ba tamiša pele re ba dumedišeng ba lotšhise makoko Lotshani sikhona la sifikile. ya Letiza indaba. o lethe indaba ne Ziningi ziyangitshisa. ziyakutshisa ne yatsha Ngiyatsha. ya yatsha ngeme ngubingela kana kgaetšedi a rena ke mang Francina Thwala. re a leboga o kokong bane ngihluphekile mkhonto phekile mkhonto Yes, a le ka mo go kgaetšedi ya ka fa kgaetšedi nkele thwala nke le thwala kgaetšedi ya ka fawe usindi thwala Cindy thwala tšea le kopana le o le bušetše ka moganyane le bušetše ka moganyane ka mo go malome malome tamišang batho mo le tetsebišeng gore ke lena bomang Thobela mm o a bolelang o ke Steve Thwala Steve thwala a le mo le kopelwana lewe ae Nna ke nna Lolita Thwala. nolita ya nguni mnguni alright siwathwala re a leboga a ke se wa bathwala lo awa Nguni wakambona anya, hlanya so nguni okay ya a- ba fumela o ya kgaso malome ka a re kwaneng bazozwana nami le siyovela khona a re ukuthi ngikhuluma kwaneng iqiniso lo magogo a re kwaneng a kere ke nagana gore wo mogolo ebile go tsofala ga gago nnete ya dilo wa di tseba re ka nako nngwe ge motho mmaga a se a nyalwa
o tla bitša ka sefane sa nyaetše. bommage re a leboga o nyaetšwelo makoko re tlo kgopela perekišano ka mo le order re kgopela le re hlompheng le batheeletši kua gae le babogedi kua gae ka gore le theeleditše ke batho mo le bogetše ke batho and then ge le dira ka mokgo le dirang ka gona a e fihle ga botse ko ditsebeng tša batho magagešo re tlo e laola e ka se re paleleng difounu di beng silent mowe ka baka la gore ge re ka tlara re le gare mo founu ya lla e tlo re disturb sa bobedi re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dingaka le ba porofeta le dikereke mo moyeng re se ke ra bitša maina a batho ba ba leng kua ga e seng ba gabolena ge e le ba gabolena le ka no ba bitša le tla e lokiša ka selena mara ba e seng ba gabolena le se ke be la ba bitša ka maina ge e ka ba mohlho mongwe le ile la ya ngakeng aowa ke sa ya enyangeni sa thola ukuthi so sa ya kumporofeta sa thola so sa ya esondweni sa thola so se sengwe gape ga re amogele mahlapa ka mo ga re rogane ka lebaka la gore sealemoya se theeletša ke batho ba bantši ba bagolo le ba bannyane jwale mantšu ka moka ga ona a tswang ka mo e swanetše e be mantšu ao a hlwekileng gore ga a fihla tsebeng tša batheeletši a se ka a fihla a galaka se sengwe gape ga re tsenane ka ganong ge o mongwe a ka re a bolela wa kwa gore ga a bolele tšona o mo tlogele a fetše wena o emiše letsogo then re tlo go šupa ra go fa sebaka gore ega tsena o bolele ka lebaka la gore ge o mongwe a ka re a bolela o mongwe a mo tsena ka ganong go ra gore wo a tsenang o mongwe ka ganong o tla be a nyaka gore wola a seke a tšweletša nnete ye e leng gore yena wa e tseba gore ge e ka tšwelela ke e sa nyakegeng se sengwe gape ka kapa ke nagana re di feleletše ba gešo moroka jwale ka ge ke ile ka bolela gore re tla tšea motheeletše ka leihlo la kgopolo la bobedi re be re ne le malome ya rena ke Steve ka fa le kgaetšedi ya rena mola motho wo a re rometšeng ditaba ka mo a kgopela thušo ke malome go tloga ka voice note ye malome a e rometšeng e be e le gore ga a swarege gabotse ka mmane e le go kokofa ke mmane age okay ga sa swaregeng gabotse o tloga a kwele bohloko kudu ka lebaka la gore seseage o robetše dilo ka moka ga tšona mmane o be a dira ka go rata a nnoši ke yena a tswang go hlapiša mohu mmušareng ebile le maloba e kwagetše gore mohu o hlokofaletše go yena e kwagetše eo ke e kwele mohu o hlokofaletše go yena ebile mohu go a se butswe batho nnete gore na mohu o hlokofetše neng ka baka la gore ba re mohu o hlokofetše go swana le ga a hlokofetše ka sontaga mara ba botša batho gore mohu o hlokofetše ka mantaga polelo ya bua ya re polelo e ile mo go leloko gore ba seke ba hloboga mohu e fela ba mo hlobogileng ba kry-ile mohu a sa kgahlise a tloditšwe ka dihlare mo sefatlhegong se sengwe gape malome o llile ka taba gore o bolaya ke pelo ga a tsebe gore ngwana mmage e leng seseage o bolokilwe kae ka lebaka la gore ga a tsebe mara ka tle ka makatša ke ge mola malome a re ga ke tsebe gore se se boloketšwe kae witness e leng ngwana mohu a bolela gore ye yena a e tsebang ko gore dirapeng lebitla la mmage le tswa go kgera ke malome jwale putšo ke gore ge e ka ba lebitla la rakgadi la mmago witness le tswa go kgera ke malome ga a le tsebe jwang le tswa go kgera ke yena ngwana o la o boletše gore go ya ka mokgwa a tsebang lebitla le kgera ke malome wa mohu e seng kgaetšediage
mara la mmage le tswa go kgera ke kgaetšedi yage jwale ka thoma go tiputse ke go tloga maabane le lekgono le ke tiputša re mara ge e ka ba malome ka nnete o tswa go kgera lebitla jwale ga a letsebe jwang and then ra a feleletša ke bolela nna gore okay pele nka tla ka mo go nna se ke se boletšeng kgaetšedi ya ka o tsene mola kgaetšedi ya ka o boletše dilo tše dintšhi kudu tše ebile ke kgatlhang ke gore family ka moka ga yona ya ditseba e dikwele le ge re be re tla ba be ba bogetše video ela ya maloba o boletše dilo tše dintšhi kudu ngwane gore ka kua lapeng la koko batho ba hlokofalela ke masea go ne le batho ba kgonang gore ba sa apara ba tšeiwe ba išiwe kua ditseleng kua ba ye go hlapišiwa ba bangwe ba tetsintše ke moka ba phumulwa mantle go iwa godimo lefase go boletše dilo tše dintšhi kudu jwale ke kgatlha ke gore batho ba lekgone leo ba bonang mo moroka ba leng 4 mo ka koko ba leng 3-4 ka koko batho ba ba swere ditaba jwale ka ge maloba ke boletse ka re tlo kwa ditaba ene ba le batlang ba se ke batle ba re ge ba tlo o bolela ba ki ba re be re sa e bjaka mogo re be re e beile jwang jwale ditaba di kwagetše gabotse re di kwele le batho ga e ba di kwele le meloko le metswalle e di kwele jwale ke tlo go kgopela gore pele go tlo tsena koko nke kgaetšedi ya ka o la wa roko e brown a batamele mo a batamele nyana ganyane o motlolele le kopelwana kgaetšedi ya ka ditaba o di kwele o di bone moroka lebaka la gore ke iše ka kua go bale ba hlalositše maloba ge e ka ba tlete ba go hlokega mo ba swantšeng ba tsene ba tlo tsena ka gore le kgonle re biditše bona ba nnoši a ra ba kopantšha le ba bangwe so up until 12 o'clock e tšha ya tla be re ne le bona ka more kwa ditaba tše ka moka kgaetšedi yaka pele go tlo tsena koko nke o re fe bophelo ba family ya lena ka moka ga bona le ditaba tše e leng gore o di kwele di bolelwa maloba o dumelana le tše dife o ganana le tše dife le tseba tše difeng ebile ke kgatla ke gore ola ba ileng o hlokofaletše ke bana o ka re ba ile 5 ya bana right o ka re ba ile o hlokofaletše ke 5 o ka re le miscarriage ka gare o tlile o ka re ba ile 5 ka gore ke gopola ebile ke kgotsa jwale o gona moroka shu wa hlokofaletšeng ke bana o tlo tlhalosa gore bana ba gage ba hlokofetše jwang kgaetšedi yaka le seke la lebala a re tsenane ka ganong re emiša matsogo ge re nyaka go bolela go jwale ke sebaka sa ola wa ka bolela mo go lena go ra gore o tla be a nyaka go thiba se sengwe se e leng gore ga sa dula gabotse kgaetšedi ka tia di lefao sanibonani awa mara o kgona go bolela mane bolela ngizomix ya ngizomix le gone ke tlile ka go hlaloša story sa mago witness from mathomong until mafelong ka go semola ke kwileng go ke about mago witness ka kudu so mago witness o thomile a lwala re dula a re diphinna le sesi ya ka o mogolo ka ra sepela ra dula le yena ga gage Taiwan ra lwala na rurugile mo matolong bena rurugile matolong a re botša gore go tlile mošimane o mongwe o dula gona mola Taiwan a tla a mo sega ka magare mo a mo kenya sehlare se se ntsho ka mogare ga ntweng ela and then motho o rumile ke mang ke malome a bajwa ga fetše o bajwa mo a re ka gore a le ka senkgolwe a re sepeleng reng mothong ra tsamaya ra ya mothong motho ola a fihla kua a ra fihla ra bolela selo re fihlile ra gomola ra re tlile o hlola re bee tšhelete fase a re fetše e bea a re ke malome ke na le mbako wa tšhelete go bakiwa tšhelete ke malome then dilo tše ka moka di dirile ke yena a mmotša a re mo go mmangwane nna nka se kgone go thuša šetše ntwe e go feditše mmangwane a re ke le boditše a kere re bowe a re hlalošetše a re botše le bana ba gage ba boa
a re ka re ka se dire a re yeng feteleng go gong gape ra fetela mothong yo mong gape le motho a re botsa the same thing ela re kweleng kua and then lola a re le boeng gape ke tlo bitsa moporofeta cause nna ke tšholotse ditaola ke letleng ke tlo bitsa moporofeta ra ya moporofeteng owe a re botsa the same thing gape ye e leng gore re kwele ba re boditše yona mangaka ra boa ge re boa mmangwana a re botsa gore gape ke bola ke maloma lena ke ena mpolayang then nna ka decide gore a gona motho a re thuša le ena malome ga atle a tlo thuša and sese ya gage wa bajwa go atla nna ka founela mmangwane Tofontein ka mo hlalošetša ka seemo se re leng mo go sona re bana fela re kgopela thušo mmangwane na gobetše and then a lwala go sena ntho ne re ka itirang so ka ba botša gore ka re makoko o phela a dira a iša batho sepetlela go na le sepetlela se seng ge ba ka miša ba tlo mo thuša gore ntho e ne e mo tswile nka se e kgone e bolela mmangwane a founela a botša mama gage mmangwane ka bolelele mmangwane ma witness ka re kgopela gore o tepolelele o nyaka thušo re ke nyaka thušo ebile ne ke nyaka gore le ba founele ka moka le ba ke sa kwaneng le bona ke kwane le bona šetse nna ke a tsamaya le dikole dingaka di reng ra founela makoko a bolela le yena a dira makoko a sa nyake ra mo fostela ra re etla o tle o thuše ka re a re tlhoka thušo re bana a gona motho re ka llelang mo yena a tla a thuša go tla le bo mamogolo ba Thembisa ba tla mamogolo a tla le metsi a tswang kerekeng a mofa gwa be go le gore ba tla ba mo tšea e le ka Labone ba sepela le ena e le ka Labone ba ya le ena kuo Labohlano a robala Mokibelo ke mo a hlokofetšeng a tlhokofalela kae a hlokofalla tseleng e yang sepetlela a be a ejwa a le kae a etswa kuo kae pele makoko a ejwa kae a etswa ka Labone o tlogile kae mo gagage ke mo a beng a bajwa a le gona a bajwa and then a tloga a le gagage le re le moisa sepetlela a tlhokofalela tseleng okay ke kgopela botša ka Mokibelo mmago witness ba le kae Mokibelo o e leng gore go bala gore o hlokofetše ka Sontaga ka gona ka Mokibelo ba le kae Mokibelo na le kae a kere ke tlo go botša gore wa e ke go botšiša a kere le re le motšere ka Labone a ya sepetlele a hlokofala a le tseleng a hlokofala Labone cause mo ne re tsamaya ke re ya dingakeng ema le motšere Labone la ya le yena go batho ba le thušago and then la fihla Labone go ba beile kgole mo gongwe le tšere 2 to 3 days go fihla koo re tsamaile ne le matšatši ne re tsamaya ka ona nkere then o hlokofaletse ba miša sepetlele alright e le Labokae a le kae e le Mokibelo e le Mokibelo a le kae a etswa a le ngakeng Labone re tsamaile a re hlompheng nako that's why ke botša gore ka Mokibelo mmago witness o be a le kae a kere Labone le motšeri le mo išitše ngakeng Mokibelo ge mmago witness a tlo hlokofala o hlokofala a etswa a le kae ne re tswa a ya sepetlela kere a tswa gagage a ya sepetlela a ke ilokišenyang a e dule gabotse ka Labone le tswele le ya go nyaka thušo ko le nyakang thušo gona and then ge le bua la boela kae ka lapeng la mmago witness and then e le Labone ya re Labohlano and then ra ya go moporofeta o mongwe ka Labohlano okay then bo makoko malome ka kapa ke thuše sesi a ke nyake gore le fihle taba ge e le gore mmago witness o hlokofaletse ga mmamogolo a se phoso ke ga mmamogolo ge e le gore ke ga mmane a se phoso ge e le gore ke ga malome ke ga gago ke ga geno a se phoso nna te re nyaka go lokiša statement se re se kweleng maloba se se beng se bolelwa gore a na statement sa ba le sa lena di a tsamaelana na that's why wena go bolela ka gore o hlokofetse Labone ke tsena mo ke rala mathomo nakola ke kole o ka re o hlokofetse Labone a ya sepetlele so go ra re mo gongwe a ka go kwa gabotse
a re tšee mokibelo ka mokibelo ge mmago witness a hlokofala o hlokofetše a etswa sepetlele ba mo dischargile a ya gae ore o hlokofetše a bajwa a etswa ngakeng a ya sepetlele nna e tsone re tswa ne go tšewa mothong a ya kae ba re mothong ba re ka re nna jule sešo so ba re o nyaka o need eng sepetlele ya ga tshwanetse gore a ye sepetlele a o hlokofaletse a le tseleng e yang sepetlele o hlokofetše a etswa ngakeng a ya sepetlele ga fetso re fetso di Alright. ke a leboga ke mokibelwa kere o hlokofetše a ne le mang nana le mago humi a na le mmangwanaka le mmangwana lena kere alright mmago witness a kere be e le molwetši ene ge e šala e le molwetši a be a boe a hlokofale a ija ke bolwetši o hlokofala tseleng o be a ne le batho ba kae ba bararo ne batho ba ba dirileng ba ile ba re ga a fetše o hlokofala ba ema ba boela gae goba ba tšwela pele ka leeto ba ya sepetlele ne ke se gona a ke nyako ifakasa o tla botšiša eo ne ke se gona ke mang ba le gona koko bo le gona alright o hlokofetše le tseleng Thetša ngwana aga o fihlile ke ge re ro tsena a kere ke dula number 2 ya ge re ro tsena disanteng so re a mmona gore mo yo o nyaka o tšwa o tomola mahlo o re okay o re Steven Futsek go ra yena ke re Steven Futsek ba kwana so Steven ke mang ke malome right ya go ra yena ga re Steven Futsek yele monga yela ba tlo ke kgaji o ya fologa o tšea senefi sela sa gaga se gogago o tšhela mola jwang o ya phahla ke se ya le go direga molwetši o a bolela wola o a phahla nna ke tlo le bitšela mošomane a letebele o tlo tla le botša ka nebo ke kaši le yena gore a moši Danville sepetlele sa batho a ena bothata koko wena o e hlalosa gabotse go tloga moo go a a diragala tloga moo nna ra ema mošomane a letebela re motsentšha ga gago kampa ra jika na ka re nna ke koloi ntho o re tshwara a re nyake tate malefa tlhokomela mike ya ka re ke koloi ntho ba o re tshwara a re nyake vene ke ya ka metse mo ke a oma alright Ke a le rapela. a gona molato enwa metsi koko ya Eh. alright and then wa gana ya ga gago ka gana a zanke gana ke motsentšhile gaka ga re motsentšha gaka ka tšea sose ba ro ke lilane ka fa kgaji ka re kgaji a se ka šala mone a re nyakeng vene ya ra nyaka vene ya ga re nyaka vene ke vene ya ga miela vene ya ga miela ye ya mo tšea ya mo tšeiša a tla mogala yela re tsenego le ena a tlo go diregang ra re ke ye ngwana o ya bajwa mara gane a re a se fitlha le Danville mara o hlokofetše a re go kgaji o hlokofetše na a re ya o hlokofetše ke ge re jika re le mola gateng kgaji ela a tšea leilane lela a ba le jira a foka a re ya gae ba tšwa bošego boo ngwanelaka ba bereka metro rail ba fa phila ba tšwa bošego boo ba ya gagage le stopo ba se tšea ba se iša ao ke na le camera ya bona alright ya makent ya ke na le camera ya bona ba tšwa le stopo seo ba ya gae wankwa ga ba ya gae ka re mošomanela o nyaka bokae a re ke nyaka 2000 mošomane ba re laišile forogo mola re iša ngwane sepetlele a ntšha 2000 a mpatelele ka a ntšha koko mo sekateng a re go ngwanela waka o ya bona go tšea koko o mo tsenya dikateng bo moša kae koko kuana a ba omanya oma ba re ke socks leina la gage a re oma wa bona o tsentše dikoko dikateng bana ba bo ba tšwile go nna bo ba nroga yena le abuti wa gage bo ba nroga o ka re ke ngwannyana e monnyana yalo ka tšwa go bona bo ke na le 7 years ke sa tsa ba bona ke sa tsa ba boleliša wankwa alright kane modimo o gona ka ba rwala gore o ya Danville kana ka bona mošomane mongwe ke moiša Danville a fihla a phologa Danville ke sepetlele sa batho ba la fela ya alright ke lebogile ka mokgwa o e beileng koko mohu o robetše tseleng
a tsentšhwa ga koko a ntšhiwa ga koko a Gagabo. išiwa ga gage ya le mola ga ka ke gagabo ke gagabo Yeah. alright go ne ye nngwe ye o e solang wena Yes. alright wena o reng Nna ke kgopela go mmotsiša gore why nna mfounela a mpotsa gore mohu o tlhokofaletše ga gage ande ke se ka bolela gore o tlhokofaletše O na gage le bana. mohu o tlhokofaletše ga gage neng Saturday wa understand so ga tlhokofala Saturday a mfounela a re ke se ka bolela gore o tlhokofaletše gage number one o fitlha eng gore o tlhokofaletše gage if o tlhokofaletše gage a se problem o uta eng ke eng ntho e leng gore wa e uta and then number two o tsamaile a tsamaya a ilo hlapiša mohu a motlola dihlare ka mmotša gore gante why o tlotše mohu a na le dihlare a reng Steven o mmolaile ke motlotše dihlare gore Steven a se ka kgona mmerekiša o mothebotse alright re sa ya moo a ke re lehu le hlagile lehu le hlagile koko wa dumela gore mohu o hlokofetšane le bona alright re tlo lefa chance alright lehu le hlagile mohu ka bo yena o boletše gore o loya ke abuti a ke re polelo e re mohu o rile a ke le tšeeng ke le iše ngakeng a ke le tšeeng ke le iše go moporofeta baporofeta ba re o bolaya kuo se nna ke be ke nyako se botšiša sese ke gore a ke re polelo e re go tlile motho wa mosega ka magare a re o romile kuo motho wa mosegileng ka magare ke motho a tlileng ka ditoro goba ke motho a tlileng a swere legare a etla go go sega a re o romile kuo alright mme yena o dumetše gore motho wa mosege ka magare o rile o tlo mo thuša ko sena peinelo a ikwa bohloko kere Alright. ke tlile go thuša alright ke eno ba e goba awa malome o ile wa roma motho ka magare go raye go sega ngwaneno aowa alright ke a leboga alright lehu le hlagile le tswa baporofeteng Eh, ba le boditšetše ba le boditšeng eh. ke nnete monno a la mmegela lehu goba le mmoditše ba mmoditše Ba- sese yaka o mogolo o mo founetša a mmotša motho o ne a mo botša ditaba ke sese yaka o mogolo a mo founela a mmotša alright Eh. malome o tsebile jwang lehu ga botsebotse nna nne ke le kwa Vreesgevag ya kwaga ya ke lo epa pheko ya ke romme ke badimo ya mantaga mm, ke ge ausa ka mphounela so ka bo 10 mm. a re malome gape mangwane o re šiile Mm. ka re mangwane o le šiile lebaka a ra wa o hlokofaletše ka mo jareteng gona bjanong fo wankwa alright a o hlokofaletše ka mo frugo okay ka gore ke mo foe stop mo kwaga ke emetše base ke tlo feta moo wa bona and then nna ka bonna ka re ge ke fihla makuleng ka fologa ka re ge ke fologa ka tša mokotlana o wa ka noko o tshwerwa pheko ka go kgopelela Samuel ka ya kwa Lekhubu ka re ke fihla kwa Lekhubu ke hweditše mmamalome ausi Ouma ke kry-ile bana ba ke kry-ile kuku alright a re tšeso malome ba go boditše lehu ke beke yaya go fihla nakwa gore setopo se latiwe le setopo se latiwa le mmoditše gore setopo se a latiwa a swanela go hloboga goba le modumeletše go hloboga moo ba mo mfomile ka nto nngwe le nngwe alright ke a leboga o dumellana le bona gore be ba go informa ke a gana ke a latola a ba go botša iya ba Alright. mpotsa a ke hlaloše ka mokgwa Yeah. ka bokorotwana Mm. ge ke tswa ko Pitori kwa because ke ba file tšhelete a kere ka ba Mm. botsa kare ka baka la gore ausaka ga ke tsebe gore o bolokega bjang ke tswa go epa ka moswana ke ya Pitori Mm. gore ke tle ke tshwere masentana ke kgone gore ke thuše le nna Mm. aowa ke ba šile dijo ba dumetša kere Mm. ke bule lady Pitori ka founa ke founela kukue ba bolelang ka ena a seng gona ene ga botse ke bona ba ne go tshwanetse ke bolele le bona Mm. ka ne ke boledišana le yena le ausi Ouma o a seng ka boledišana le yena selo alright a re eso malome wa tsa go bona ke nyaka gore re feteng mo lekhung ke kole re taba tša lena ke tše ntšhi ande le swere tše dingwe ke nyaka gore re boleleleng go fetša then re yeng go tše dingwe go etša le ka mokgwa malome ka kapa ke mokoleng a re ditaba di gona alright re ya feta ga ba go informa go fetla nako ya poloko
mohu o latilwe go sotse gore o latile ke koko ka labohlano la ge mohu a ya go hlapišiwa ke kgopela go go fa sebaka sa gore o re tlhalosetse gore go sepetse jwang tanke koko tanke ngwana Mm, thetša ko go botse ya ge nna ba nkgopela ke gae Mm, tring phone phone ngwana a ke tsebe go tseba re checkeng ka Vodacom mm, ke re tring phone mm. ga ba re tring phone hao bana ba ke bafe ke bona bala ba mola koko ka nwene o moo ena rena tšhalete ya go namela re tla moo Mm, ke re hao Steven o kae a ke re go check-in mm, ba re gona mara a lebeye loto mo re mo gopetse fry pack a zang a re rekele gare ga beke mm, re phigile safari mm, gora bana ba mm, hao all right ya lenyaka nna ko tlapisa stopo seo ba re ee ka bitša ngwano mm, ga ke bitša ngwano ka hwetša mola ka ba botša ka re ke bitšile ngwane o sa le tšong mara ke tlo tsena le ena re hlapisa stopo ba re ya wankwa gore ke reng ke go theeditše koko royal ya ndumelela Mm, and re tsene late sengene late lapane mm, ra tsena late mola ge re tsena late le gana motho wa royal o ile re mo founele ge nka re ba bolela maaka mm, ya awa ra mo hlapiša mothela royal a tla tlo sola gore re dira tšona na mm, a re koko o tsofetše ola ke monnyane awa a hwetša gore re dira tšona re tanke ke ge ba mphutela rena re mapeša ba mo laiša hešeng le rena re namela moo re ya gona Mm. ga ke fitlha mola ngwanaka mm, ka bona mohlolo wa Mm. batho ba o ka rego ke batho ba go tšwa gole mm. Ba yena rileng. ye a zang a dira yo tše di botswilego Mm, ao ke tsena naye ya ka hash Mm. ge re tsena ka kwa enwa metsi koko Mm. enwa metsi mo fe metsing tate Malefu re tsenisa stopo sela Mm, ge re tsenisa stopo sela ke na le ede ngwane mm, o ba kwatetše ande o kwatile ka nnete le nna bo tlo kwata go kwatile go kwatile abuti wa bona ya ba ra ba mmotša abuti wa bona ka mokgwa ba go botšago ka dingaka tše tša bona Mm, I don't believe that mm, gore nka kgolwa ngaka gore ke sa botse boti wa ka gore ke Yeah. hwetše ya ke ke nyaka go bolela dumelana le wena nnete nna ke mogolo ee ande Thank nna ke a ba botšiša Mm, awa ba re o kokuzene ke mange o itse ba sa bolele mm, allright ba itse ba sa bolele Mm. jwang lo mmolo ka jwang mm, ka ntle le malong o bopa botšha ke nna Mm. ba tsena yena o tsena le rus o tsene le rus ande phone e ke bo ke motheipile go yona mošomane a ka ye monnyane o na le yona ka motheipa gore ke tlo bo le kweša yena ka Yeah. motheipa ye ke a mmotša ke re wena sa kwa le bana ba mm, boloka seswa gago mm, a re nka seke ba nteletše nka seke ebile gana le ka sepela ke gaitšwa a sepela mo latleng le lepokise a kgotama ka maoto ga a kgotama ka maoto la gage ka matola la gage a bolela ke di bone mohlolo ba makirikampa ke re a kgotama ke ga a bolela dilo tsela tša gage ga a fetša mola o ya tšwa o ya ka mola ntle mola monyako o a bolela dilo tsela tša gage ga a fetša o bolela mola ke ela twis o a sepela ke re mara why bo ke bolela le ena ga botse so ke re boloka seswa gago ke mmotšile ke mo theipile ande ke tlo le kweša theipile ke mo theipile kane ba phega batho ba ora ke a leboga koko tanke malome koko o re go boditše gore o seke wa tsamaya o boloke Ke se mmotšile. siame. O a rereša wa tswa gore ke eng Mm. nne nka se emele ka mokgola e leng Yeah. ka gona ka baka la gore ba paletse ke go mpotsa ke sale kwa ba ntliniša kwa ga kokwaka ba re bona ba be o bolokela ga kokwaka gwa tla ngwana malome ba re ke semo ga e tla furugo o re go nna ke tswa go thala ka kwa lekana le wepa ka mfetola ke re mara motswala gane go diregala eng ga botsebotse a re le nna ke tsebe ga re le yena ga tsebe kuku a ba founa ge ga a founa kuku o re malome o se ka tlo sa te tshwenya o re tla ka mo mokhung wena ka boena o ya mošara ne re kgopela gore o tline ka kwa ga kokwaka ka wa re o bolokela gona ka bona gore ntho e mose ke nnete ka baka la gore o kgaitsedi aka ga e tswa ka kwa
o ntšhitše ke ka baka la gore ne ba fapane na le mmangwane ba baka bana ka gore bana ba setse ba tšere ke mmangwane ba ile kwa number 2 e le taba yang foster care wankwa alright okay go bolokilwe go re feditše akere abuti a tla koko gore ke mmoditše ga atla ke morapetše o morapetše ga atla ke morapetše alright moya wa mohu o robala nna. a re eso koko moya mohu ya o robale ka ka khutšo khutšo motho wa modimo o hlokofetše lehu le bohloko ka bolwetše la tseleng akere ya eh theetša gape ya jwale koko re ya mo Mm. le feditše go boloka le buile polokong abuti ga a gona and then a sanka la mmitša ka morago ga ge le bua go boloka ka ge yena ba Bonanana, Eh. nna bosesi ba ka ba bagolo ba gona le Ya. bana le batše bo ke founa mo ba re bala ba thembisa ela thembisa gore bona go šetse nna ke le one Mm. tše di bolelago ke bana bala ke ditšhiba wene ga o le kua Mm. o mfouna e le nna ke bolele le batho ba Mm. theetša ke go botse Mm. nna ga ke fitlha mola ke hlapile diatlo ya le ka pelato nna zanka baka disenti tšela nna ke Okay. na le tšhalete nna kane ka bereka maine wena kane ka bereka nenganeng ba re ke kane ka bereka maine ka tsena moleting Yeah. and then ka kgona go bea tšhalete Yeah. and then ka bereka kae ko kope pharmacy ene ke tswile mmerekong ka 2021 ba a ba tsebile good morning and good afternoon a bana di 100 rand bankeng ene nna tša dikhate tšaka o nsone gore nka baka tšhalete ele ya bana yena ke na le ngwana e ke mogološago mola tšhalete ya gage ka moka ga yona nka go ntšhela khate ya gage ke a e bea a ke e berekišile gape ene theetša ke go botse nna a zange ka sa bereke ya le ka bona a ba tsebe good morning and good afternoon ba tseba nnete go robala until 10 o'clock ke tabe ke go botsa gore No, ene so nna nka sa ba ke tšhalete la e bolelago mo o na le maaka ene nna nka sa ba ke le sente bo ke ba fa 500 bana ba dula mola gae ka moka ga bona ba bo ba dula mola gae ke ba fa 500 bana ba azange aningenise tolo nginithengele impahla ngiyabuza ngele bongangenisi nizikhethela bo ba tikhetela diphahlo le yena sirikwana seo o se tikhetela diphahlo and then ke patela nna ke patela di 10,000 so bana ba 10,000 koko. ke re nna ke tlo go tlišela a re dienso tša dipereko le dimmaeneng tša go tsena ka meleteng re di kwele kgaitšedi aka ke bone o emišitše letsogone go ne polelo mo e re o tsamaile le koko ge le ya go hlapiša stopo mola polelo ya maloba e rile koko o be a dira dilo a nnoši ke ena a tswang go hlapiša mohu a nnoši ke ena a tlileng le ena a ne a nnoši batho ba khiga ba le bona ge heshe e tla o le gona le koko Nolita ena na se gona o fihlile bošego malome Steven o re bone ka bane re tlile le hash go ra re taba ya gore koko o dirile dilo a ne a nnoši o tswa go hlapišana nnoši a se nnete a se gona ne re le ithu le koko ko a roleala okay a shuwe skopo o emišitše Cindy uthe wena emoshara ngaphakathi awangeni bowusaba kungeni koka iwana kezisuma kanani nne nginokoko Uthe Nolita awukangeni ngikhulume emoshara. nawe nini emoshara uthe awukangeni mina Nolita ngikhulume nawe dala nini indaba le yakudala 2021 Angikhuluma ngabantu, Nolita mina ngibuza uthe ngikhulume awukangeni nini nawe emoshara uyitshara akena emoshare kakhonakala kuye umuntu ewana uthe ngangena bowusaba uthe bowusaba ushilo maye if ngisaba wena uthatha into le iqiniso ningapheki Nolita story yini inkinga yakho Ningapheki nokoko story. yini inkinga yakho Inkinga nokoko? yakho ukuthi akakhiphi a re kwaneng alright uphume kukoko sesi uphume kukoko sesi a re kwana pele malome a tlo tsena kgaitšedi ka o emišitše letsogo mola nke re kwa gore na ke inyanya kang go e lokiša ngisabuyela efuneralini lapho indaba zokuthi zomngcwabo ne kuthiwe umalume nasihambile kuthiwe umalume ngelanga lomngcwabo nakuzongena isidumbu umalume uzokuya ngemva kwetoilet and then umalume nakangena abantwana bakhe bayelena yena waya emuva kwetoilet vele o ebile taba ya gore re berekile setopo
and then motho o e leng gore o na le seabe tabeng ya lehu ge mohu a tsena go tlo ba le tiragalo e so. And then Setopo a sa bereka ke koko. Setopo a sa bereka ke koko. Okay. And then Setopo a sa bereka ke koko. And then a ba bereka Setopo. Go tlile taba gore re le ka ga Mmangwane go tsena go fetso tsena Setopo ne. Ba re nna ke ska ya ka kwa ba bolelang. Malome o ndirile something gore ge ba bolela ditaba a dikwe ka nna. Wa kwa ka lla tšatši leo ka rapela ke rapela ka re nna Mmangwane a ka tle a unga khalisa into le anyeka akakwenzi next umalumako ayikho into engayenza goba le lo mongwe cousin a rena a ke re ba a re ba politika maina goba lo mongwe cousin a rena a tla le dihlare a mfa a re hlapa gore ntwe e tloge mo go wena Ke ngaka. ke ngaka Okay. a tla le yona a tla le sehlare sa like le taka la sehlare a re mo ka letaka leo ba le bolediše a fetša ba le bee mo godimo ga ka le box. Okay. Mmangwane a gana a re le ska ria so a re motho a re letaka leo le tlo ria gore o a dirileng ntwe a thebotšeng Setopo o tlo mo latela. Okay. Akere Mmangwane a gana re ngoba izinyanga zithi umalumama anikwenzi lokho. Yangizwa anikwenzi ngoba kungafa ubhuti wami uthize ubhuti wami. So nina nifuna ukubulala umalumenu na. Uyabona? Ngathi okay hayi akusifuni ukumbulala thina. And then mina ngisihlobogile isidumbu. Besinjani? Mina ngisihlobogile isidumbu. Ungana next. Beka right. Mina nomntwana kamamncane. Umntwana wakhe straight sihlobogile isidumbu. Khani ke mangola boletseng gore Setopo be sene le ditlhare mo sefatlhego. Sihlobogile isidumbu. Thina akathule manje. Simpile akusho uzile. Waphakamisa izandla wakhuluma. Akathule isikhathi sethu ke nje. Nje isikhathi sethu ayisho sibiziwe akathule. Unamala. Yeah. Jola pelo ngithi mina unamala ngoba isidumbu ngisihlobogile mina. Usesi wami engimlandelako usihlobogile isidumbu. Besingana next. Okay. Besingana next. Umntwana wakhe naye usihlobogile. Bengikhona. Etla. batamela mo maloba ka re taba tše di bolelwa bolo gona wena o boneng o hloboga mago nna ka bona selo ne ke sa etla sesi wena o boneng go hloboga mmago ke bone dihlare ba motšhatše ka dihlare Kae? mo Ba mo tšhatšitše sefatlhegong a ke re ke casket go bonagala so fela so o kgona go bona mo sefatlhegong ke bone dihlare o di bone mo kae mo? mo sefatlhego mo le mo ka botšiša mamogolo a reng a re ba mmerekile gore Steven a se ka kgona go mmerekiša because Steven o mo thebotše. And then ola o tlhobogile le seseage ga ba bona ditlhare ngwana mohu o tlhobogile ga a bona ditlhare di bone ko wena fela. Ngwana mohu Tuesday o boletse goreng gore yena ha hloboga because ba itse ba tlo hloboga o tlo mo latela. Jigi yena o hlobogile wa tseba gore mmage ba mmeile letswa ba mmerekile ke na le matla Re kgopelo bolela ke re go tlile rena re kgopelo bolela. No, a ke re nyako e lokisa wena ntho maloba ya o ditlhare. hloboga ne la bedi ke je ka re nna ke hlobogile mara ne ke se awe mara ba retse ba re se ka hloboga mara ke mo hlobogile re ka no dlala video gape ene na tseba gore mmage ba mmeile letswa o dumetse gore na tseba gore And then vele. ba mmerekile o dumetse la bobedi gore mmago botse ba re ba mmerekile ke boletse ka re ba itse ba re ba tlo bereka Setopo so that motho a dirileng ntwe a kgone go mo latela. alright family a ke re le berekile mohu wa bolena ke no rela re ya gore le berekile mohu le seke la e bona o ka re ke phoso nnete e beiwe gabotse gore e be e se koko motho wa dirileng dilo tse To be honest, ya Setopo a sa berekiwa go tlile mo le boxing a ke rena ke tlhaloša gore ba mpotsa gore o mfakile di-tape tšeo tša gage a tla le dihlare a di fa nna a tla le se seng a re ba e ba se tšhele mo go ba bešitšeng mollo mo gona ba e ba a fetša mo ba tšhele ka mmetseng ba gaše ka kua. alright se se ge le re Setopo a sa berekwa wa ngwana mohu o tseba Setopo sa mmage se beile letswa yena a ke re yena o tepotša so o re yena a se motšišeng gape ke ra yena ngwana mohu o re o tseba re boletše sowe re boletše sowe so
letwadi a kgomole re kgopela letwadi a kgomolenyana re tlile re bolele ba rena tseba gore ba beile letswana a re ee. batamela mo sese re kgopela no letha a kgomole Yeah. a re fe re boleleng ene ke sa le tse ntšhi ke sa kgopela o bolela witness a ke re maloba o rile ngwaneso o tseba mmago ba mmietse letswa a kere a re dumele ka tlhogo mo re re goba aowa dumela mo goba gana moo nna ke itse ka re ba itse ba re ba tlo bereka stopo gore motho o a dirileng dilo tse ka moka a kgone go mo latela ore sure o a dumela o ka dula mo o re o tseba a re kokokone o re o tseba Ee. go boletse gore go tlo berekwang setopo gane dilo tse ka moka ga di direga ngwana mokhube le sa mmotse a gona ntho a sa itsebeng a gona ntho a sa itsebeng Ee. first ka re nna sesi ya kwa mogolo Mm. yena Mm. ne re dula ka moka re le ka moka nto engwe le nngwe koko jama sikhulume tuzokhuluma nto engwe le nngwe ge re itira ne ba re informa nna yena sesi ya ka o mogolo alright a re dieng so Mm. re šaletse ke awara e ya kwagala ga botse malome a le motshepe go ya le ka dipolelo le ka mokgwa mokhu a sepetseng ka gona le ka mokgwa le ileng go batho ba le botsa ka gona nna bela ke motshepe ebile ebe yona ke motshepe thata alright go boletse polelong go malome a re ba rone tšhweni e tšhweo no ga tlhogo tše 7 ye nngwe o rile ke malome ya ke no ga ya hlogo tse 7 and then ke tšhwene tšhweu tšatši leo mmangwane na na le mmamogolo a na le ngwana malome ke kwele lešata ka kwa ga kokwa ga kokwa ka mo morago ke front opposite go na le keitenyana ge ke tswa go na le kwa maeba ke mo kopaneng le mmangwane ge kopana le mmangwane ka mo dumediša gabotse ge ke fetse mo dumediša ka re yo a wa kgale ke sa le bone le ge e le gore ngwana ge bolokege le bita la ga ke le tsebe ema ke fetse mmangwane ema ke fetse as a belief ema ke fetse a ke re bjano ke ya kwa gore ke bolelo mokole gore ne kgomotse bjang mokole gore ne kgomotse bjang ke go hlompha bjang as a belief go tloga moo yena ka bene re a lapeng ke ga bolela yena ka boyena re no ke tlo lokiša lapa le la gae ke tlo dira di-screen mirror ke tlo pšhatla ntwe ka moka ene bana ba re lušang ke bana ba geno wa nkwešiša ka re mara ke tlo e fetola ke reng taba mohuto ka baka la gore bana ba gona la bos 2 a tla gapa tswere bri pack bupi a tsamaya le motlogolo wa bolelang wa leng ka kwa mafelelong le oma le ngwana ga ba tlile ka vene ka re bana ba gane ba le 2 a re ye a ke gane mmangwane a ke gane a re yena o sepetse ba re motso o le swiswi ga o bonegwe bjanong o tlile ene ngwanaka kgopela ditaba tse di diregileng di fete di fele wa bona ka rawa nna a ke na bothata ba ka bo ke na leng bona mmangwane ga e tlala bos 2 ke ya ko tseba gore ngwanešo o go diregileng ka ene ka boka la gore nako e ka mokane ke re ke tlinišwa ntlo kwa and then ge ke tlinišwa ntlo kwa ke founela ke kuku ke founela ke oma ba ne ba mphounela ke bane go tshwanetse gore ke be ke bolela le bona wa bona ka baka la gore motlogolo a ke gopole ke bolela le ena dio tša go tshwana le tšeo a ke ya go bolela maaka se nna ke sekweleng ka motlogolo ke sekwele mo go boyfriend a gage ya kwa marapong ena a ba tla tlo gopela tshwarelo mo go nna o thomme ka go nthoga pele ke gopela maiko boyfriend ya gage marapong go riagalang a re ebie ga botse malome e kwešišagala goba o ikwele wena malome ka kapa goba a gate boyfriend ya gage go ra nne ke dutse motseng o mongwe ba re ke ga ananea wa bona ge ke dutse kwa motseng o ba reng ga ananea boyfriend a isa letsogo sa re marata napo kgopele tshwarelo batheeletši tshwarelo galemile taba ye tshwarelo ba thietse tshwarelo ke go kwa botlhoka ka ke nyaka nnete o ka re nnete a e tswele tshwarelo ya re ge e tla ka mokgo yena ebile ngwano motlogolo o tlile ke ya loša ngwanaka wa ngwanyana ka lapeng e be gore na a sa tle nako e ka moka na sa tsene mara ge ka loša ngwanaka o tlile ka bolela le yena ga botse ka re kgane mara a o mpotsemo
ka baka la go o nthoga ka mokgwa o sepela le boyfriend a gago ene ka mo ke ya ke lo swa ke tšhuma ke community gore nna ke na le noga ene le tšhweni ka mola ke di beile ka kwa ga kokwaka jaanong ka mo o tlo nyakang ka mo go moloi a kere ke moloi nna mantšu a gore o ne noga o ne le tšhweni a ntšha ke mang mantšwa a ntšhitše ke bona la mathomo mmangwane a re ke tlo a tlile ka kwa le yena ke ga tlo e bolela tabe a ntšhitše ke mmangwane ke mmangwane le mang gape ye witness Tuesday o boletse gore mantšwa a ntšhitše ke lasbone ya mamogolo a gage ya 27 wa e gopa o boletse le yona ke hlatse o e boletse o e boletse o rile o mmoditše ka noga ke theeleditše recording o rile taba ya nnoga nna tše ding ya di-27 mara ke ke tseba ya nnoga mara ya nnoga ke boditše ke mang ke ngwana wa lasbone ke re ne re theeleditše na re se gona alright wena malome o retse ke mang gore o ne tšhweni le noga tlhogo tše 7 ke mmangwane ke mmangwane mo go bona ke mmangwane o e boletse mo go rena re le mo mmangwane ntate malefo thuša mmangwane mo le tla bolela alright ya la boraro ga bo o buile le ngwana gage ba re ke Ouma a re ngwanaka ke kgopela gore re o phahla taba e fele ka re ke sa amogela gape nna ke na bothathane thata bo ke na leng bona ke ngwaneso ke a kotse gore go diregileng ka nna lenkutetša la ya ka gore ke batamele ka be ka tla ke ititliša nna ka bonna ke bona gore nna ka bona a gona ntho ke botswang yona ke a kona ke a tingwa ka ngwaneso wa bona mmangwane ke tlo fetola se mmangwane a se bolela re nna ne ke bolela ke re ke khunamme pele ga lepokisi la ngwaneso ka baka la ngwaneso ke tshwanetse ke molaele nna ka bonna ka ntle le snaifu ke khunamme ka re kokwane mokoni wa ntšhidikgolo marangrang motlogola ga go šua o godisitše ke wena o tlile ke a tshepa se tlile kopane mo leng gona ka baka la gore ga ke nyakege ene ga ke tsebe gore go diragala eng ge e le gore mo gong ke nna o ke na leng problem 7 days se ka feta a ke mošale morago ka baka la gore ke dira ntho e wrong e tswileng tseleng ka baka gore o ke ngwaneso ke tshwanetse gore ke phele le yena mara ge e le gore go na le se seng se ba se dirileng mo go wena a se tswelelele goba se ye se boele go mongwe a sona bana ba gole ba kgone go iša lapa la gage ka tswa ka tsamaya alright malome a ke rieng so mohu o robetše le sa phela lena re bolela so mohu o ithobaletše boroko bo bogolo o mo a le go gona o ne le bagologolo lena le bakang nna ke nyaka go kgopela gore kgale mangwane o hlanya le ka ba gabo ke re kgale mangwane na tsang ka mmotša tšona tšeo ene nna bo ke se gona wa tsa gore ngwane o ile a re luiša le mmago ngwanela ye ga le luiša le mmago ngwanela a re nna ke sa tle ke setla mola gae ge ke tla mola gae ke šia tokološi go rae le ge yena ye and then ngwanela a bolela go bana ba ga bolela go bana ba ka re stop seso a ka wa Tembisa a re stop o sa tlosa ya mola baneng ba Elisia re mmitša gore ke Elisia kana a zanga nyalwe mma a re kana zanga nyalwe o tlo šala mo gae wankwa and then tetša ko go botse ngwane a ke mo tsebe gore o ntsomang a se mathomo a ntira tšona tše wankwa gore ke reng ngwanaka a se mathomo ne o tšama mpolela gampe ya le ka yeo a dutšego mohleng ga gago o tšama mpolela gampe ke tšea batho ke a ba hlapiša ke dirang ge ke ba hlapiša yena o tsomang ka nna ke mporofita yena seseng wene ke tsomang go wene ge o tšea motho mo nametša thabeng mo khumula o le ngaka nna ka nna ke seselo a ke tsebe gore wene o ngobang mo dithabeng ra tsena re hwetse ba bolaile dinku ba di hlabile ka dithipa mara a re bolaile selo ngwane o tsomang moragaka yela ngwanyananyane monyane ke digotlane dilo tše gore di ka nšala morago so wankwa gore ke reng so wa mmakatša mare yena nna ke boletše ka re wene ba rona le tšhwena o na le dinoga a ke bolele dio tša mohuta o nna ke tšea gabotse a ke nolwala
a ke goge patša ba baitho ba no jwala ba goga patša nna a ke ne jwala a ke goge patša and-e nka seke ka bolela ditori tšeo ke motho wa kereke nna gae a re thwase gae ga re nyaka gore nna ke thwase le kae yena ka tlo bereka ka batho nna ke gale ke bereka ka batho nna ya ga tlo thoma a tsene mo lethwaseng ye 2000 nna ke bereka ka batho yena o tsena lethwaseng mola a o palela ko go tšwa ga palela ko go tšwa ke ntša 7000 ke patela kolobe 7000 ke yaka e mongwe le mongwe wa itseba and after 7000 thetša gomola Sathane ke re nna ke ntšha 7000 ke patela ngakela ga ba re ko kolobe re ka ya ga kolobe gana yalo re ka ya ga kolobe sa itseba tabeo wa nkwa kolobe a itseba tabe gore nna ke ntšhile 7000 ka mpatela ga ke fetse o mpatela mo o swana le ene wa ate malefa ya ga ke ntšha 7000 ke mpatela kolobe ya itšea o ya nteboga o tšea kobe kgolo o ya mpha le gana le sa le gone alright le gonte tanki ya gage ke gore a ntsentšhe magorong le dikgorong nna ke se monkana gage na ke dule gaufi le yena ke dula gole ka Ndebele gore o ntsomange ke kgopela gore le fonde le botseng mošomane gore a sa tla nlatetse ka morago le botseng ngwanyane gore a sa tla botsa batho a re foneleng Tweefontein o ba botse gore nna ke a loya a re foneleng Thembisa o ba botse le gore nna ke a loya ngwanyane a re foneleng kae kwa Mabopane o ba botse le gore nna ke a loya sesi nkane o tsamaya o botsa o botsa batho a re nna ke a loya man Sathane buza kgopelo mmotsiša gore Mpotšiša. why a boloka bana ba nkele a sa involve family a re se ka ba botsa family a le one man Nna ka botša- why Nna ka botša- why o boloka bana ba nkele o sa- Nkele- a sa botse family Nkele- cause Nkele family is ne se gona e Nkele tsebiseng Nkele jo. bana ba ge ba A o senkele le kae? Ema ka gonyane. Re Ema ka gona. gonyane ke go botse. Ee. Nna ke a bereka. Mm. Ke mmerekong. Ga ke le mmerekong, ba mpotsa ka na le ba re ngwana Nkele o hlakahlangene a hwela diateng tša thulane. Ga hwela diateng tša thulane ke lesea. Wa nkwa? Ke lesea ba ga bo ngwana Nkele. A ngete bo Makarubu ba bjasa. Ba ga bo ngwana Nkele ba gona. Wa nkwa? Ga ke fihla mola gae nna late, ke hwetša go na le batho. Ge ke hwetša go na le batho, lesea ke ra le bitše le batho. Ra tloga Forogo ra robala ka moka le batho bala ba gae ga gage Forogo ra tloga ro boloka ngwaneng ke lesea le le sa nago le 2 months le a bolokwa ke batho ba bantši ba hlanya je Nkele wena o tsebang ngwanesho Ngiyazi ukuthi mina ngasuka bengihlale eMaraponi kagogo. Besiceda lana umama washona sahlala sabuyela besihlale elon RDP na sayihlala eMaraponi kagogo. Besiceda lana uThandi wezwa wazongicela uThandi kagogo. Wathi ngizohlala number 2. Ngakhamba ngayihlala number 2 before usindi ngimthole number 2 before bafika aboJumbi nalaba abanye abantwana. Ngaba pregnant, ngicela ukuba pregnant ngathola umntwana. Sebathi 4 months bayashona. Kudlule abayi4. Manje bathi imfelo. then bo thusha ke koko ka go ba boloka No bengihlala emzini wakhe, bengihlala kagogo. zange ke ithushe ke motho le ka 500 Besiceda lana uqala kwashona umntwana wokuqala uAngel, kwashona uBusi umntwana obusithuna. Ngalwa nogogo solo simkhuluma yabona. Ngahamba ngayohlala eSoshanguve emsebenzini la ngitholele khona umsebenzi. o nawo bo khuluma ugogo kabi yeah okay Besiceda lana sahamba sayishilo eSoshanguve ngathola umsebenzi eSoshanguve ngahlala khona. Ngathola lo Stream umntwana una 6 nje wenza 7. amenzi operation Usiphesihle bangenza isiza ngaya kumalume ngazwana nomalume ngasole ngimisa kumalume. Umalume uthe imfelo zange akhulume ukuthi bamloyi umntwana bambulele in malume ake ngimcambela manje ngithi umalume ukhulumile ukuthi ubani ugogo ubulala abantwana. Umalume zange akusho lokho. Malume bekanginceda nethu umntwana ukuthi akhulume. umalume ngulo Umalume Yeah. Steven yeah wazo wakhulu usiphesihle.
mara amthole ngani ngesiza and unayo le mfelo. ke kgopela go butša something yana mo Nkele. O tlhokofaletse ke bana ba kae? ba ba 4 ba i-4. ee go jalo ne bana ba kae? o i-1 o i-1. 4 ye ka moka ga yona e tlhokofetse o dula kae? 2 e hlokofetse ke dula gae ga koko bese o mongwe bese ke tswile ka spesi tlang ke re ko o phelago bese ke tswile ke nyakile stand ke sa botsa koko gore ke a tsamaya ka nyaka standi ka ilo dula gona mara ke ya go bona ke lo ba etela ka kry-a wa moshimane le ena hlokofala sepetlele A tlhokomela sepetlele. lo wa mafello ba re ke banele le ene o hlokofetse sepetlele ko Okay. Piko. ke nyaka go ilokiša ke nyaka go lokiša se sengwenyana fa go era gore o tlhokofaletse ke bana ba babedi o dula ka ga koko le ge o tswile wa no tswelela pele wa tlhokofalela ke bana right. Potšišo ke gore ge e ka ba family kapa maloko a mangwe a family a tseba e le gore bana ba Nkele mohlomongwe ba bolaya ke koko, nkane bana ba Nkele ba tlhokofala le ge Nkele a tswile ka ga koko na? Nkele jwale ka motswadi ge o tlhokofalela ke bana jwale ka motswadi ke a nagana gore go ka no be go ne le mo e leng gore o ile wa ya go hlola o makatša ke ge bana ba feta 4 ya bana ke ba bantši gore o ka ba ba tlhokofala ka kgwedi tše tee ba ka di 4 months ka di 3 months ka di 2 months ka 4 months se ba re 3 months ba lwala ba re 3 months ba lwala ka 4 months ba tlhokofala. And then koko o boletse gore go ne o mongwe o tlhokofetse ka 2 months le molokile ka 2 months ke e kwele ga botse una 4 months bana le 4. Go ne le mo o ileng wa tswa o ya gona kerekeng ba porofeteng ngakeng kae ba go botsa gore ba sola koko ka o mathomo be Yeah. gona gore ke mistake lo bana kere Okay. ana sa tlhokofala ke motho nka se nagane o ya mothong ya kwa bosithubusi ra ya go le ska se ya le go tlhalosetša rena ile ska se ya ekhweni bakasicelo umamazala kamalume sicelo usebenza ngabantwana ihlokwana ini wamenza ihlokwana besiceda sabuya lana washona umntwana wa tseba re ke nyaka go kwešiša goreng a kere ke nyaka e beng gabotse ka gore nto ke e bona mo go lena a le tshepane le a loišana mmago ola go boletse gore o bolaya ke malome le ge le be le tswile be le ihwetse jale wena o tlhokofaletše ke bana ge o tswile ba ile bana ba gago ba ja keng a ba bolela sele ba rile ke mfele ke na le mfele mfele keng Ke so se sengwe ke mfela. keng O ya se sega. O botšiše batho ba basadi wena o ka se go nka se tsebene o ka se sega. okay Ya ga se ka kgwata ngwane o tloge ka se phile. kgaetšedi aka koko sekwa ba tsena ganong be ba sa go tsene ganong ba tamelanyana mo o boregile kudu a ke tse borena o borile ke Bolela too much. Ba- Wa bolela gore ke gomola. moroka ge ke bolela le kgaetšedi ya ka founu le kgone le mosegare o boletše nto nngwe go ne mo o ileng go o bolela wa re go ne le mo malome a ntšhitšeng lentšu go wena la gore o tlo o hwela Nto sa itsebe. to o sa e tsebeng go be go diregileng Ne ke ile ga gage a loša ngwana gage. Ge ke fihla mola a re mo go nna le bolekile sese ke sa tsebe. Ke kgopela gore o ye o mo epolla. O epolle sese o tle o mo tliše mo go nna. Ke nna ke ye ko mmoloka. Ka re nna ke o epolla jwang ka re o hlokofetse nna o se ka nkenya mo tabeng tšeo tša gago tša gore ke o epolla ditopo nna ke o epolle setopo. A re o zo fela into ngayaziwa e le malome e le malome. ke thaletše polelo ye moroka ya gore o tlo o hwela nto o sa e tsebeng batamelang witness maloba witness o tlhalositše gore o bone mmage mo ditorong a le ka go malome and then mo torong malome a bolla lentšu le lengwe la gore o ileng ankere ke molorile ka mola ke nyaka dipampiri tša insurance then ge ke fihla mola ke ge ke di hloka then ge ke jika ge ke boa ke tšhaba ke nako a tlo nrela a re ke tlo hwela
masela mo torong ee right ke thaletse lentšu le wo o lorile malome a mmotša lona wola malome o mmoditše lona straight potšišo ke gore batho ba ke lentšu le malome a lentšhang ditorong ebile a lentšhang le go ba bangwe ka namathonama o ba a le bolelela godimo ga eng a tshepile eng kapa mohlho mongwe a bona eng tšikiša le kopelwana le mofeng le kopelwana le malome enke a re tlhalosetseng gore na lentšu le o lentšha ge go diragala eng lenkwele ga botse gore ke boletse le yena bjang ngwano o ba sa tle ka galapeng la ka sa gate ka re go nna go kwa gore bjanong community re ke tlo bolawa ka baka la gore ba re go na le noga ka kwa ga koko ya tshwane ntšhitše ke mmangwane ke nyaka lentšu le la gore mara mpone gore ke dutse nako e telele bjang ke sa bolele wa tsa gore wa e malome o thoma taba kua o re boditšeng yona and nna re nyaka go tseba gore lentšu le ge e ka ba mohlho mongwe o le bole ge o sa le bolela ka le bolela no gona go lokile re a leboga wa le bolela o le boletše mo torong mola gola a senke o ne o le bolela go lokile sese tšea le kopelwana wena wa sekipa se sešweo ya mo lokišetše microphone o mo a ba go lokišetše ona ke eng le wena o ke malomaka mmago ke ngwana motho le yena oh okay and then wena mmago ke ngwana motho le yena mmago o sa phela o tlhokofetše and then wo ke eng le lena nkele nkele ke mona ho malomama ke ngwana motho le mmago and then wa tsare ke nyaka go kwišang mo moroka family ke o kare e ne bothata ba go hlokofallwa thata e ne bothata ba go hlokofallwa thata ene mahu a gona ba no dula ba šupana ka menwana ka gore ga ba tshepane ba loišana ene nto nna ke tipotšišang yona ko gore a ke re ge mohu a hlokofala ge re bereka stopo ra bealetšwa and then moloi o tseba ke setlhare nna nkane ka morago ga gore bona ba šupane ka menwana gore mang o bolaile mang mang o bolaile mang le ka morago ga letšwa šiba bona ba sa phela ka moka ga bona ga e ba fe ntola ya gore go ra gore dilo tše re di naganelanang seng sa rena a se di nnete gape ba sa phela šiba wo ba ile ke ena a bolaileng mmago witness go beilwe letšwa šo o sa phela o gona and yeo go ra re swantše e ba tlatsetše gore ga se ena a ke re moloi o tseba ke setlhare nkele o tlhokofaletše ke bana 4 ya bona and then ge e ka ba go ne le moloi wo a beng a bolaya bana ba nkele go ra gore nkebe go diregile se sengwe šiba ba sa phela nkane le loišana batho ba modimo letwadi ke kgopela go tšiša a ke re o re nkele o rile keng ba re ke mfelo le koni gore bana ba gage ba tlhokofala and yena wa le tseba as motho wa go bereka ka batho wa ya sa malafe gore bana ba nkele ba se ka tlhole ba tlhokofala ba as motho wa go bereka batho wa sa balafe okay ya tse gore ba kang le koko wa tseba re nyakang gonduale nkele o hwetse ke bana motho a tlhokofale koko a hwe wa tlhokofala o tla mo kweša bohloko ka gore tla ko botse taba ya bana ba bana ba ke bona ba senyago family nete taba ya bana ba wa ba bona ba ka le go ke tšhila fela di senya family la ko le botse bana ba re hwetse rena le nna kana ka hwela le ke kutana yaka e driver o di-train mara a zanga šupa motho ka re o bolaile ngwana ke ra gore le kwele potšišo ya ola gore ngwana šoka mo gae o tlhokofalela ke bana and then lena jwale ka motho mogolo mohlho mongwe le tsebang gore ge ngwana a ka be a tlhokofalela ke bana ka bolwetse bo boso kapa ka tabeso wa e le sela mo thuša ka re le bereka ka batho fetolela yena gore o a gana le gana le ke mošitše go mongwe ngaka ka re a mosege nthwele a nyake a dumele ke nnete ke ngaka sekgowa e yang go sega goba awa ke ngaka setho ka sega ya tšhela le lebelebele wena sosela se bohloko a dumele wa dumela nkele a dumele ke yena sa dumelego segiwang tla ko le botseng ke yena sa dumelego tla ke tseneng mola go malome
tla ke tseneng mola go malome le gampe ya mabala ngaka tše tša bona di na le maaka wankwa malome le ngwanyanela bo ba kwana so ngwanyanela hlokofetšego ke nna ke ba botšišilego mo ke tsena mo ka re why le sa botša malome wankwa malome le ngwanyanela bo ba kwana so wankwa le kgonne gore ba re mmolaile nna ke fo fitlha mola ke hwetša ditshelo tše ntšitše ene ka gana mane ka re dingaka le tsona di a luiša mara bana bešo nako ya tsamaya ke 12:20 ya jwale ka family ka baka la go hloyana ga lena le ka nore wo nna a swa gešo wo la ke motsebi wo ke mamamola ke mamamama koko nke le emenyana koko o ka re le nyaka go šitiša morero go phethagala mo ene le tlo re makatša ka gore ke tloga ke tlhalositše gabotse gore ge o mongwe a tsena ba bangwe ka ganong e ba o ka re go ne nto nngwe o nyaka go ithiba kapa o nyaka go išireletša mara le e dira nna wendene taba yeo ya go tsena batho ka ganong ba bolela le family ge le so a kere le tlhagela ke mahu sebakeng sa gore le nyakeng go tseba gore nankane re hwelwa ga kaka and then le hwetšeng batho ba le hlahleng ba le thušeng mahu a yeme le tšwela pele le šupana ka menwana le a loišana and then go ya ka mokgwa nna ke topang ka gona tabeng ya go loišana le rata dingaka thata le tsamaya dingaka ene tše ntšhi kgaetšedi ka šulemone kgaetšedi le wena o se ko a tlala pelo o se ko a tlalelana nke o bolele gape ke boletše le wena mosegare o ka re tekano ya 45 minutes ka moka o bolela ditaba that is why ke ile o dule mo go number 1 mo ka gore mo go dula diboledi mo a go dule motho mollo gape ga o bolela a o bolela ga botse o bolela a re nore wa ka motsenang ganong gore a re ke ena a bolayang batho ba ga bolena o tlo bolela no ke ena ba bolayang ka bolela no motho a bolela go bolela nna ke le wa pela pele kgaetšedi yake so taba ya ntweng ele ya gore ya fight ga e thomi no tabe e thomile kgale mara no ba e dira ka gore e be ka lebaka la gore go hlokofetše ma-witness e thomile kgale and then gore balwe ba tetse ba gore bona ba bakang so bona tshwanetse ba bolele nnete gore ba bakang and then le kgale nna bele ke aya ke nyako tseba gore go riagalang ka bophelo baka and then ke ile la mathomo le gore ke išitšwe ke taba ma-witness le ke taba mosadi ya malome le taba ya malome o mongwe o hlokofetše ke nyako tseba gore batho ba ka segwe ka nto e-1 ka moka ba ruruga sefahlego ba ruruga maoto mo go e-1 ke tsamaiša ke gore ke nyako ile o tseba gore go riagalang why ba bolaya ke nto e-1 ka moka batho bao and then batho ka e kry-e ba mfetola gore why ba boletse and batho bao ka moka a ye gore go a loišiwa ba bolela ka mothomi 1 fela bona bao ka moka ba bolela ka mothomi 1 and motho o mpoditse gore o ka seke and o ba boditše le ka lehu la mosadi ya gage ke dutse ka mo dining room o dutse ka mo ka re go na le sliding door a ba botsa re nna nka se tlogile ke bile le pasa bophelo ba ka moka ka ilo ke tlhakile gore ke hwetše pasa nna ke hweditše nno ke na le 26 bana ka moka ba na le dipasa bana ba gage ba na le pasa a ba botsa gore nka seke ka tloga ke hweditše pasa a ba botsa le yena mmangwane gore nna nka se hwetše paseo a kere ka tsamaya ka ya go Binoni go mosadi o mongwe ka ile botsiša ka re kgopela gore a nthuše ke tseya ke auso mongwe a re mosadi wale o tle go thuša a mpotša gore dilo tša ka tša pasa di thibetše ke maloma gago dilo tše tša gago ka moka gore di ska dira di thibela ke maloma gago gore dilo tša gago di ska loka ka moka rena a re na mo re ka dulang ka no re tletše naga mara makoko šile lapa le tšhabang malome o a leraka malome re tšhaba re tlo hela nto e sa itsebeng ema pele o a leraka le ile la re le ile ka mona ga kokwa lena a leraka a re le ka se dule ka moka moga ke lenyake goba e no ba lena le tšhabang tše le tsameng le dikwa ge lenyaka tša bophelo a re tšhabe nna nkile ka dula ke le 1 gona ka kua alright a re direng so malome ke kgopela gore boledi go fetša ke nyako bolela se sengwe ya bolela malome
wa tswa nna ntho ya mathomo ke e mmakatjang. Mmangwanaka ka bona ke na le mengwaga ke sa ya ga gage ke sa bolele le yena mara gona ne gore ke ya moroga a ke tsebe gore ile ka moroganeng ke ntho ya mathomo e ka bokalo ge ke nagana ge ke fetse o thwasa ke bile busy ke thušana le yena ka re go arogana le yena and then ka be nna ka bona ke a iperekela ka lapeng laka wankwa jaanong gone anong ke kwang ka re gore nna ke ya moroga ena ke gopole ke bolela le yena se seng se mpene ke ya kotsi gore go na le nako e nngwe e leng ra kopana ra rogana ka mantšu goba go diregang go na le se e leng nna ore ka founa ore go dire gore a itlhalose and then gape ye nngwe taba ya 7,000 nako e nna ke thwasitse go sa patetswa 3,500 le kobela ka ke hlatse and then tšhelete a ntšhitšeng o ntšhitše 2,000 ranta wankwa and then ka kwa ke tlo bolela ye ya ka kwa ga makoko ka kwa bjana ya ka kwa ga makoko problem ya gona bana ba ne ke dula le bona nna mangwe na sa dule bona ne ke dula kgausu le bona ntwa mathomo e dirileng gore bona ka bona bana ba palle ke bophelo kokwaka na ba apiela a suela ge ba tsoga frugo ba orela letšatši ba direla ke balwetši ka mabane ka one setse le dikgarebe go kena banna frugo nna ke a re ka mapotlelo ditšhila tša banna ba bona dio tša go tshwana le tšeo ke ya ka gore ke bolele nnete wa bona ge e le mangwane a ke tsebe gore ke ile ka lwa le ena neng mara tše tša bana ba ke ya ko dihlalosa kokwaka ke yena na ba apeela a ba suelela and then ntho e kgolo e ne ba e baka ka maatla ke tšhelete ya foster care ka baka la gore ne e tshwara ke mohu ba bolela gore mohu o rekela bana ba gage diaparo tša go tura and then bona ga ba rekele selo and then ge ba ija o ja di-KFC and then bona ba ja mazambane gona ke ya ko bolela fe ntho e feletseng ya malome a ke tsene koko le malome le swanetše le ba babedi le beiwe molato wa e le santše le beiwe molato medimo a bolena e kgethile koko e mo file boporofeta e kgethile malome e mo file bongaka dilo di senyega le le gona dilo bana ba lwa le le gona dira di tseni le le gona batho ba hlokofala le le gona le lebeletše dilo di diragala mahlong a lena motho wa badimo o swanetše go šireletša le ge e le gore go boima go thibela lehu fela mara šireletša kgati tše di otlang koko di otlang le malome ke tša gore lena le filweng go bonela pele le swanetše le age bana ba le swanetše le dule fase le leke go thuša bana ba kwa gore ba reng a re ke tswile ka ya go phekola ga malome ke tswile ka ya kerekeng ya koko ke ya tswa ke ya ka ntle tane le tlogetše pholo ya ka gare ga lapa so wena koko o morapedi o mogolo wa kere ene o le morapedi o mogolo bana ba ga go šiba ba wetše ke mathata sa mathomo ba ka se kwane bana ba ka gore o ka re le go tseba le tlile mo mara le tsebane ke kwele o ka ra le tsebane malome ka kapa o botšišitše potšišo nngwe a re ola mmage ke mang ke malome a lena o le re ke malome ke ngwana motho le mmago lena a se ngwana motho le mmago rena a se bera kwa gore mmago malome ke mang mmago letwadi ke mang mmago sesi ka mola ke mang mmago ola ke mang le ka mo a re tsebe gore mma ke mang re no tseba mmago witness gore mmago witness ke wa gabo malome so family e koko e ka sekwane ene gore family e kwane ke wena le malome le ka riang gore family e kwane o nkwešiša koko o morapedi ene o morapedi wa kgala kere nko no re rapelela iša ka mo nke re kwe thapelo wa koko ka se go rapelele wena ka gona lone eba ka go nyana ke nyako o tlhalosetša malome ke malome a na le go misunderstand o reka ke batho fote ga na le o rekile ke ngwanyanele malome ba ka sa ntire a ntliša mo ke kgale ke phela le yena wankwa gore ke reng ke nnete maare yena a zanka kwa ke rogana le koko a zanka kwa ke mmolela gampe wankwa ye bo re bonišana le yena a lwa le yena ga itšedi ya gage ge ba ilwa ka re a lelwe ka ba kopantšha
Yeah. ba kopanisha ke nna go go hwiwa mo la gae ka tšea bana ba ka moka ka ba iša nokeng ko ba hlapiše ka stopa go hwa mo la gae ya nagana yalo bo go na dilo tše di tlalago mola ga koko mola go atla nna kare a re sepeleng ro ngwatha malumo kae o go thwaseng wankwa ande ga re re ntšha malumo go thwaseng bo re re yalo motsola o yo bo mmotse wankwa gore ke reng motsole o bo mmotse le gone le nna ke tlo bea ke ngwane mo ngwane a ka se ka mpea ke beile ke ye o letwadi letwadi o lastaga o bolela nnete a re o re hlapišitše nna e re ke bolele for saitaka wa hlapiša motho ka goge ntsho o mmofa thape ntsho number 1 ne number 1 number 2 sa le kae le ena motseng le a butaka wa tlhokofetseng a re o tiiša motse a botša batho ba le gore a butaka o tswa venda ke moporofita ene a butaka ne e se moporofita a tswe venda a mapešitše dipatši shu azang siye kwa kanoniki umgcokisa ibhatshi umophisethe sile uyayazi raya siqatiringa asenguthi sigezisa abantu ngoba nebusuku uhleki bekazimoshela uthi simsula amakaka mina ngayala bekasula umkeli uhleki yebo oshaya istroke Nkeli umusulile unkela kakhulu because akere ba tseba gore hayi una le nogogo mina ngiphini nogogo nkele oh ari buchinkele nkele kakama buthisha ye umima yali kumsula ngathi nama nginyimshiki wena wamsula uhleki ngibani uhleki ngihamba ngiwulchanga khona uhamba hayi abantu besibabhava mara mina kugogo anyina nje anyika ugogo mina mfana fana takuhothi yena una le maka too much le ka itshita baga ba sa tšwara ena se mmere kwa rena gore rena re bereke balotši ba gage etse yena ngaka yena se mmere kwa baga gore a tsane motseng wa ka tlo ja a re patediša plate a tlo ja le plate ya sa le tsile go re bereke balotši ba gage mmere kwa ka gore ke mama gore dilo tša rena le go maka unamang litwaji ke mpasopi wayithina singakagezi ukugeza unolitha ngenkukhu emnyama gogo ngiyabuza gogo wena wayifaka unolitha isetshe akiri malum okay no ari direng malum akiri alo ishi koko nna ke nya go itira simple malum akiri alo ishi koko koko ga lo ishi malum re nya go itira simple angere bona ba le twadi o bona khopelo bolela angere le twadi yena o khona bona malum gore o bona koko gore o alo ba re malum yena khopela le ruboleleng akiri malum ke ngaka koko ke mporofeta re itira ga go nya gore re tswele ka ntle lo ola o bona koko a re tlhapišitše ka go tsentsa ke re go nyakhuluma wena bo re ba rieng akere o kgona bona o bone ditiro go tse ntsho re tlhapa ka tsona akere ba tlhapišitše yena o tlhapile ore ona tla ke mola re theleditše wa re akaretša rena ditšhuana rena ditšhuana akere o rena ditšhuana re tlhapišwa re apešwa le disearch so ke nya gore nna e riwe simple gope ke nya gore nna tabe e diriwe simple akere ola o tseba gore koko o a loya o dirang ke nya gore malome yena ebe yena a tšhollang ditaola ebe yena e tšhollang ditaola a check gore koko di tirile dilo tšeo ke nyaka yeo nna malome a tšholle ditaola tša gage a cheke akere bana le badimo ke dingaka ke nyaka ba tšholle ditaola ba bone dingaka ke kgopelo bolela akere re sa mathomo motlogolo theetša o lebelele dijo tše e bolela ko ngwane gore a sa akere go kwile o ntšhitše lentši wa reng ankere wa re wena ga o tshepe malome a gago le ka sente a se nna lewa le ke tlo go le tšholla ka wena ke le lefeng a badimo ba ka bona uthullela ukuthi unolitha ukhona bona ukoko mina ngithullela ngoba uthe wena mafuna ukuthi mina ngizoxolisa ke bolela seplif mangwana mpeni chance ke bolela angithi wena ufuna ukuthi mina ngikhuluma ngami ubuze mina uyimbuza mina ngiyakhuluma ngithi tula gogo sikhulume nje ngiyakhuluma
iphele indaba angithi laba bazile nje mina ngiyakhuluma angithi mina angikuthembi nganex uyangibuza ukuthi iliphi into leyo uyoyichitha mina bengingathi ichithela mina uyongichithela njani ungangithandi wangitshela straight ukuthi ngimntwana seswakho ukuthi awungifuna awungithandi kuze ngizoxolisa wangikhethisa between wena nogogo ngakhetha ukuyokuhlala nogogo angithi wathi wena abantu abahlala nogogo awubathandi and then wathi wena abantu abahlala nogogo awubathandi mina ngingumloyi watsho njalo ungathi Jombi and nabo sesibami bayiyazi indaba leyo wazikhulumela kusemncwabeni ngifuna ukukhuluma lalela malume kusemncwabeni wethwasana umncwabo khona bekushona ekhaya uthwasana lakhe mara kungashona ngithwasana kushona isisi wethwasana lakhe ngahlangana naye emncwabeni nakafika emncwabeni bekadakiwe akhamba nomunye umalume nabafika lapha wangithola watshela usesi wami wathi akinya ke le go mmona wantsilikisha ngamphendula ngathi mina ngiyangithutshelisa sami khona ngamphendula ngathi hawa mina nanoma ungakhuluma nama ngikuthandi ngoba wena wangihlukumeza ngisesemncane ubalisa bonke abantwana ungibetha wangihlukumeza and kuze mina ngizonduma lumami ulele nosesi wami kuze ngizonduma lumami namhlanje ulele nosesi wami usesi wakho straight usesi wami straight umtshana wakhe unomusa ngikhuluma ngegama unomusa nanoma ngamfonela ubani awusaka kumfonela ne just gore o khona o fetsa yabona isikhathi sizamfonela sakubuya simfonela ke mmona ka ka ngwana gago and then wena taba e wa itse jwang o re kwana no ngwana o sala tsamaya ngwana wa bolelang ka ena ke ntse ke tlo le botsa a re sken ra motsana ganong wabuya akathule ngiyakhuluma ba dula le wena usesam wabuya ene nna ke na le mengwaga ke sa bolelweni selo wahlangana bamfonela ngize ke se ke nka se stoji ngaya nangifika kagogo sahlala sesam waya kamalume nakabuya wabuya wasitshela ukuthi yena usesam kuze azoyikhuluma indaba le wathi wala re nyaka yela motho la gape o boletse taba shule motho la o boletse taba ole Jombi felletša ke Jombi a re Jombi felletša story sa gago a fetša mo se sa ka atlile ile December bamfonela ke le Tofontein a ke re ke dula o Tofontein ga mmangwana bamfonela ba re se sa ga go tlile tla o mmona ke na le ngwana o monnyane o ba re ke Tshepo go leina la gage raya se sa ka Nontobeke le ena atla ga fihla mola ra kopana ka kwa ga gogo se sa ka o dutse one day tša tšeleng one day a ba a founela ba ya ka kwa ba re malume a ntšha yena ke botša ke se sa ka a re wa le bona le phepha le nna nka le laeta o le swere ke sa swara mentšhisi mara le swere ke wena tabe nkebe mago witness a le gona ke ile ka botša yena kose go tšhabiwa gore malume o tlo bolaya ola ge re ka bolela e bola ka bolela o tlo mmolaya wa mmona gore o kgone o laeta maphepha Jombi a re kwana malume ga šala a robala le sesi yago be ba ratana goba be go diragalang awa ne ba sa rata nna ke tsebe gore go diregišeng go ya ka sese ya go malume o mokatile go ya ka yena and then why a se a moswariša nna a ke tsebe cause o rile o sa bokufa nanje ngimtshela bobedi ke mang a mmoditseng ka ntle le wena o ditse wena mmangwane wa itse ba tabe cause ke malume rena ke re o tlaneng ga ka badimo ba go bona o tshwantse o bona ke badimo o re gaka gae o rakae ke re ke rakwa ga kokothwana o ra go sana motho mose ke re nna o gona malume re shile ena mola gore batho bala ba se ka rutlanya mola ba dira mohlolo a re yena nka sa ibola mothele o nreipile ke a mohloya ene go mohloya gaka entleke ke hloka le sethunya sa go mothunya gora nomsa aina ke motsebe le mo mahlong le nna ke motsebe ka tlogela lo monyane mmangwane wena ga o motsebe mara bo bolla le ena ka founu lokha nakabuya wena umbone kanjani ngoba ubuyile wena umtsibe amncane mina bengimncane mangabe usesimncane umtsibe wena amncane nakazobuya wena nawulala naye bakamncane kangangani so wena ulala njani nomuntu omncane cause mina ngikhuluma into ukuthi bengisese mangiba nomntwana bengina 15 bengina 15 mina bengina 15 angithi so unomusa nangina 15 yena unangaki phone tša gagwe di kae
mina Sana nna ke na tsamaya le tata gagwe le 15 ba mmolelang. yena o nang ka o o a golela mo go lena A golela le mo. abo okay so wa bona ngwanola o boletse gore Sa- a sa- nyake le go tla kgale, le man. a nyake le go tla a nyake le go ke tla gopela gore e bona ya taba rape ke e thatane ke gopela le mo founeleng re no kwa gore e diregetše a ya diragala re tsweleng pele ka tše dingwe alright sesi le ya loišana a le tshepane a le phedišane le tšhaba go ya ka lapeng la kokoa lena le ya go fetša kae ka se se diragalang a go ngiyaknikela ngithi ene gona mola ka koko mola be go na le malome a bona le ene ba raipana ya ba raipana ba hwa modimo le badimo ba mmolaya modimo ba raipana bona Jaanong a go tle taba ya gore man nna ke repile why nna ka bona ke sa e tsebe ke thomo e tseba le mo di a boa mo mola lapeng lela why e tseba ke lena le notse go na le and then mmangwane ka morago ga gore wola a go botse taba ya gore ko weng ka segole ke tlile ke phailwe thetho ka kgang wena jwale ka motho o mogolo o dirile eng azange ka humulela ene ka sa jubulele mo familyng di ntšha ke ena nna azange ke jubulele go na le taba tše o tshwanetse go jubulela familyng bona why ba sa jubulela ba sa phela mara ge e ka ba lene nnete wo be swantse le mmitše le mogalemeng gore batlogole ge ba tlile gae a ba diriwe so le so le so le so azange a dire lehlazo ke a thoma le nna go le wa thoma nna Eh. gore ke re nna ye pele ga ka ya le ka ba malome ba la ba hwilego azange ka mmona a ba ro repile motho kampo robola le bana ba o no be o ile wa kwa ke ka ona thoma ka ye go ikwa a ke re ke swantse o bolela nnete o thoma ke thoma ka nomsa go ikwa gore o ile amreipa nomsa ke a se se yao ke a okay ya Ngane wa buya o buile and then mina sengimda senginomntwana usesami o gora gore ga a boa be šetse e le mosadi šetša godile šetša godile ga tla a tlo re bona rena ke mo ntwe e diregileng ga re o tsamaela le monyane o buile nna re o tlile re lata jwang mo gape ne re sa tsebe le mo a dulang gabotse o leka go tlhalosa gore malome o mogenne e sa le o monnyane mara ge ya bua be e se o monnyane o be a godile ka baka la wena bo šetse o le ngwana le ena mmona mo a bile le wena mo thumela lephepha leo a sa le laete alright a re dire so sesi nesetse ke na le motse gwane ke mo hlola ngale kwakho ngishela ngale kwami ngibone ubani ukuthini uzobona kana umuntu ore babantu bona bo bana why asabulele ngoba bona nguye nina ni2 ayithi yo bonana nina ni2 so e be ile ka ngwaga mang e be ile ka ngwaga mang ka 2015 so since 2015 a se nka boa gape until today atle and then ka 2015 o ga itla Metalpack na le kgarebe 2015 ne ke Metalpack na le kgarebe ke na le ngwana gona kwa go na le motse kwa 2015 2016 2017 ke buile nna ka bona ke busha ke badimo ka ba ka re lapa la ka ne le sa dule motse ka ge ke arogane le mosadi aka ne ke dula ka Metalpack letwadi ke kgopolo farasetše A e tlhaloshe eo. 2015 na dula Metalpack cause ausaka o hlokofetse 2015 ra founela abuti ka re ausaka o re belegang ke mmomo wane ka mmotsa ka re ausaka nina Ka mmotsa ka re Ausaka, nina o laba hlokofetse. bayagula laba bayithu laba Wa mo- laba bayagula wa mo- serious Ura ura- ngizokutshela mina ka bona ka ukuthi bona u-2015 uneyinyanga ngithi usesikalo ushone januwari mina ngikhuluma ngithi usilande nini ngithi usilande nini mina ngikhulumela ukuthi uBruce Steven 2015 nolitha bekahlala yeke loti eMetalpack. itlake le botjeng nolithana madula sa mathomo ne a tse bore o dula kae that's why no o dula ka Steven o tlile ka Steven o mo kentšhitše di-radioeng ne Mamkhulu, o ana le ngicela ukuthi madulo ukhulume iqiniso ube honest usenzeni ukuthi impilo zethu zibe fucked up so Steven thina usenzeni Steven thina abantwana ungenzeni? basesakhe Number one Usenzeni number one thina why abantwana bowuthatha basesakhe? uniki uya naye emzini abantu ubatshela ukuthi umuntu weven Azange okay ngikwenze why lokho, ngihambe nawe kwenze esigangeni nguwe. sayogubhela amajogi kadedi Kwenze nguwe. ngihambe nawe esigangeni sayogubhela amajogi kadedi why sakubela wena umuntu thula wena ngithi why ngihambe nawe sakubela yazi why sagubhela uthi ufuna ukuthi udedi izinto zakhe nomama zibe right kanti ukuhlukana kwabo wamuphuma kasonto thetha kukuvuja ngihambe nawe esigangeni Thetha kukuvuja. ke o le bontšha madi epetseng dikao thetha I know, I still remember. Yes, ke a gopola.
ke Ke a le tsetsa gopola. go botse a re eng a o le bone Yes, I still remember. khona umntwana Umntwana, abakhuphela umntwana ubulele bamthisela khona umntwana Asikhombe. akhe wayomshisa Asikhombe lo watshise, la watshela tshise khona usesi o tshumile ngwana wo ye o tshumile ngwana wa mo tshuba ka petrol Nana, Ka witness, petrol. ngwana ka o tseba gore ba molokile phoko. a belega ngwana ga mmelega Kgopela ba witness founela a sesi ba re sesi ngwane o belegile A o tsebe gore ngwana ka o boloketse. A re- Kgopela, ngwana ka o a re tlhokofetseng. motshubi. Ashu, a fa ka se. a re motshubi O a tlhokofetseng, a o tsebe gore o boloketse kae. monga yeo ba tlhalogala bana ba gagwe Kana, wa ska mo tsenya mo tabeng tja batho wa ska mo tsenya o tshumile ngwana tlogela o tsemodile fase o a botsa gore o epetse ngwana wena sese gape tabo e bolelang ke taba e šoro o tshumile ngwana ka petrole a gona motho o sa tsebeng koko šura e bolela a gona motho o sa tsebeng a lena that's why lekgwa modimo mose gabotse wa lotla lena ye motshubile ngwana ka petrol Yeah. and then o founela mmamogolo wa gage ya tlhokofetsego o re mmamogolo mara batho ba modimo nke le re botseng mo o re mmamogolo nke le re botseng mo a re kwaneng a re kwaneng monyane ena le monne la emang a re kwaneng a re kwaneng ema a yepa ba latlhela ngwana boyfriend Eh. ga ba fetwa yepa ya ke tlo motshwarishe ke tseba ma a dirile gona taba e. a enwa madi a batho ye re botsa a re botsa o a boa gore o tlabile batho na tlaba batho mamogolo morakile o a monya batho o ke le sathane ke seno madi alright a re kwaneng a re kwaneng bagešo a re kwaneng a ke le botseng o diang a ba morakile emang pele re kwaneng na le malome aowa ba dulang e emang pele letwadi o dula kae Letswadi. emang pele botsisore o dula kae tšhiletšang emang pele nana emang pele amen kgwedi ka steven a tla ya taiwan ga tloga taiwan ke gona boela ka steven a re kwaneng difounu shidi a re kwaneng a re kwaneng a re theeletšaneng bagešo a re theeletšaneng gape a re mmethening wa mphakati wa go baka metsi mo a re kwaneng a re mmethening wa mphakati wa go baka metsi a re kwaneng theeletšang bagešo theeletšana mara nke le mpotšeng mo lena nke le mpotšeng mo le tla tsoga le lokišane la swarelana la tseba gore le family le le so a ka seke ba sa lwa malome ka kapa Mm. a ke tekwa gabotse a o tekwe ka botse moroka yeah okay all right ema thietša mo letwadi 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 emanyana letwadi letwadi emanyana emang koko emanyana emanyana khutšwa modimo ga e beng lena ya go tsoga taba letwadi ba re malome ke mogatšago Nna ke tlogile Mamelodi ke dula ntlong ya stepfather saka la butaka witness a re dipolaseng ba hira tla mo ga e re tlo marketa ke tlogile kwa ke tla ga bo witness ke re ke tlo marketa ke dula ga bo witness motšiše shu a ke o kwa gabotse malome ka kapa ka mone ka mo go wena go ba go letwadi ya letwadi o re go riang nna ke dula Mamelodi ntlong ya stepfather saka la butaka re šetse re le two bana ba gae ka moka ba hlokofetse koko so no witness am founela ke le gae nna ke motho a go loga batho a re tla ka mo re tlo marketa dipolaseng tla gae ka re o kya gona bothata ka paka dipeke ka tla ga bo witness ke hlakane ditše ke ena sekontiri a zang ka dula ga bo Steven ke dula go nnana so taba ya gore wena o ratana le malome Steven e tswa kae ke Kate ka shule kwa se Cindy ba ratana ba ka mokgwa ba kwanang ka gone o bona ka re ba ratana all right Cindy etla Kate witness all right wena witness o ba ratana ba a ka se bolele wa tšhaba ke ngwana nke ke ngwana wa tšhaba kgopelo all right Kate nana lolita o tlile ga gene o founetse kwene yane re ya dipolaseng bare ba nyaka ba di-clock card fela then ke ge go ya nna Kate ema ke boe Kate
ke go founetse ngwana gae angere Eh. ge ke go founela ka re kamogelo o mo kae akere Eh. wa re o kae ke gae Gae. akere Eh. ka re o riang wa re o dutse le mang le ngwana Nolita Eh. ka re Nolita o tswa kae wa re Nolita o tswa ga malome marapong o tlile mo gae mara o tlo sepela o ile bomi no a wa ra so O ile ga malome a sa a dula. mara bana besong ke lempotse and then ba re o feditse kgwedi ga malome malome, a dula ga a dula ga malome ga ne malome o dula le mang ga gage ka obane ke dula le ena ga gago Mara o ile ena go ile o etela ga malome. mara Ga malome o ile mara ya gore o feditse kgwedi a ke e tsebe. ke phoso go etela abuti a kana ke phoso nna o dutse ngwaga ka moka a senke o ne o tla gae ke ra gona gore a senke o ne o tla gae a senke o ne o tla gae eyi angizazi lezo angazikhulumi Alright. sizazibona a re direng so nako ya tsamaya ke bošego Letwadi Angazikhulumi. ke kgopela gore o ntlhalosetse ye kine taba ya gore ba re wena o bolaile ngwana wa motshuma ka petrole wa ya go mmoloka le boyfriend ke kgopela gore wena o te karabele mo tsa go fe di-number tsa mamogolo ne ke dula thembisa ke tsebe ke thomo e kwa ka bona mo tsa go fe number tsa mamogolo Letwadi ba itšea kae ba re ba boditse ke mamogolo ba botse ba go fe number tsa mamogolo letwadi a emola go koko mola ema pele letwadi tlhagong ya gago ne bana ba ba kae o na le 20 koko emampele ke nyaka batho ba modimo emanyana letwadi o na le 20 tlhagong ya gago o ne bana ba ba kae ke na le di-miscarriage e tere ke tlhokofaletse ke ngwana o moane no ke na le moane wa phelang a re o ntšha dimpa 5 o tlhokofaletse ke tere ya bana di-miscarriage ya di-miscarriage okay and then wa tlhokofalla wa tlhokofala one and then no ke tirile o mongwe gape wa phela o mongwe gora gore tlhagong ya gago o ne 5 ya bana di-miscarriage tse tharo wa tlhokofala o moane and then go phela one and a re di-miscarriage wa ba bolaya o ya ba bolaya ka eng ka ba ntšha a ke sho nako ela dula oh okay a re bolelengmalome o jewa ke taba ya sesia o nyaka nnete jale sesia ka re ra mo founela o tswaletse phone yena taba e mojang ke yona eo alright wena sesita yena yo ke yona mojang o nyaka nnete eo wena sesita ba gore o bolaya bana wena o ka re botsa gore eng ka tabeo o ba bolaya bjang o miscarriage ga gona miscarriage a dula kwa ne di sa dule ga koko ebile re dula to Fontaine a re a kry-a gore o imile a sepela a ya tleliniking ne ka boa tleliniki a bo a duta yena o no ya tleliniking o no bo a duta o dutliswa ke ke bana ba jile ke koko o ngbonile mang boye tleliniking sinda zange ungikhape esibhedlela ungathi ngiphumukuwa zange ngikhape esibhedlela and nina le nto le niyifomile nizwene cause alright a re direng so koko wena why o re wo o ne le bana ba ba 20 ke gašele ke dilo tša gage thetša ngwanaka le ga ka re ke dilo tšaka ngwane o hlaniša ke bana ba ba bolaileng ngwane thetša ko botse mana le 9 years thetšana le mpa how's that possible gore ke tlhokofalele ke bana ba 20 nna ke sa ba tseba ke ke nna ye ke ba bolaileng ke gopela botsiso why ke na le bana ba 20 ba buileng ke sa ba tseba ke mamogolo alright humolang ka mokaba alright alright go lokile alright humolang ka mokaba moroka family e ba iloile wa bona family e ka moka ga yona kore ba iloile ene ba iloileng ba loetse gore ba seke ba ratana ebile ba seke a tsoga ba ratane dilo tše ntšintšintši tše di tswelelang moki gape batho ba ba tsebe gore re kgone go founa fena maphodisa eme mola gating e sware motho a re ipi sware motho wa go bolaya jale a re kwaneng bagešo a re kwaneng mokgekolo emanyana o bogetše ke batho kua gae emanyana bagešo le family a kere le tetshegiša ka batho ene le ješa difantše tša gabolena dihlong le lebetše
gore le makgarebe ge le mo masogana swantse a le bona le ferieng ba le direng basadi na masogana a tlo le fere ya jwang le tswa ka gare ga family tša mohuta wo le ne le ditaba tše kaka ebile le hlokofalelwa ke bana go ka kwa bana ba letwadi ka moka ga bona koko emanyana ba lekana le bao ene moroka go hlokofalela ke bana mara go hlokofalela ke bana go a ba bana bešo mara ntwe nna ke nyakang go le botša yona ke gore as long as le le ka mokgwa le leng ka gona a go ne mo le yang ka moka ga lena a go ne mo le yang ka baka la gore moroka family e wa bona ye e hloka go isiwa merupeng e isiwe nokeng ye go hlapa a phorolwe nke ba tswe dilo tše ba neng le tsona ka ntle le ka gare family e tšhilafetše ka moka ga yona sa le ke belego ya le nna ke a thoma ye ke thoma go e bona family eso ya tše ke pitšeng tše kgolo ke a thoma di ganne go butswa le fono ba loile ba wa bona ba ene ge e ka ba se ba loya ba betha ke badimo wa tsa nna be ke re malome ka kapa batho ba santse ba bue gape wa tsere why e fa mo ka se ba theletša batho ba ka se ba santse ba ntšhe dilo tše di leng ka mo go bona ba fole pele mo moyeng pele le ka kry-a kalafi ankwa malome ka kapa batho ba santse ba bue gape ba ntšhe se a kere ke kgale ba phela ka moka ba palela ke go ba le family meeting ba bolele dilo tše so le kgolle ba gahlane ba bolela dilo tše le hloka go fola magagešo le swanetše le ratane le phedišane le bontšheng gore jwale le ya pele koko go šetše wena ba bagolo ba ile ba ka e bona ba ka kgona go Thembisa ke mogolo ga ka le a le go mo re kgopela ba batamele ka la bobedi ba tle mo a re le o bereka buang bale ka taba e le sokoko tla go go botse a ba e bereke taxi family ya batho ba bona batho ba taxi family ya bona thetša ko go botse nnete nje ke ba bona ba hlanya ene rana ra tloga le ngwanaka e ba re ke Jane le ye ba sale ba banyane re tloga kwa ga Ndebele re ya kwa gae ga re fitla kwa gae ra robala 2 days ngwanaka ba re ke Jane a tšea ngwanele ba re ke Sekelo a mmelega re a re sepele mo a go a re tshwanela wankwa and then go tla ye ba re ke Pegi le ena a dula kwa ka mmitše ka re Pegi tloga moo a ga go tshwanela ba ke family a ka thwala a ke so ka thwala a re kwaneng koko a ke ke mo o ke eng le wena mang Steven awa a se family ake ba ka thwala koko ke eng le wena motho a se next Steve ge o bona mokgekolo o reng o re mangwana a ke se mangwana koko o motho o mogolo nke o yemenyana a re gane gomola ge re kwele Steve mokgekolo ke eng le wena mokgekolo ke eng le wena Steve mmaka o ya ntše letswele azang mokgekolo le mmago ke bana ba motho o ya ntše letswele tla go botse a šiela mmangwana tla go botse nna ye wa hlanya ke re nna tla go botse gore Steven o tswa jwang nna ke tswa jwang nna mmaka o itse ga belega nna a hlokofala ga hlokofala ke ge ke tsena ka moga mamogolo ke ga ya ngusha ye botša bo sesi ka moka ga bona a re ba mara le a hlobana ga botse ka hlobana ka mma go bona ka mmago Steve ka kokwa Steve kwa ka gore a se mmago ene a wa se mmaka ke a thoma nkile ka ikwa ka letwadi yo nkile ka ikwa ka ditwadi a ibolela a bogana letwadi ele a re roga a re o a hlobana tabe bo sa itseba buti o thomo ekwa ke letwadi wa ka nnete magodi a kgogo wena o tseba mokgekolo e le ngwana motho le mmago wa letswele thetša ko go botse ene sesi ge go hlokofala mmeo ba bitšana ba re tla re botseng mmago oma re motseng nnete ye a swa gae kore mokgekolo ga a bona kokwa gore mmamogolo ya nna a nkgodiša mamogolo ela wana
ene o ijithetsa kakamba ke kgopela o nthetse o ithomme and then mogakolela ga tlogwa o re gaka tla ko tlo go fa dikotlele ko go fe diutse ka moka gane bana baka ba ka sa šale ba go fa ke ge ke tla ka kare mogekolela a ntšhela dikotlele tša di reka go makerikampeng a mpha ene bana ba gage a zang ba mphi next ene le ye a hwilego wa tseba gore nna ke se family ya bona kwa ka se bamba nna bitse mogala yo ka ntle rana ra ya ntšha ngakeng mola nna ke se family ya bona motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM morokang ke o laelane le batheletši mo ke tswalle alright batheletši re a leboga rena re a boa mo ka la bobedi magageshu ka mokibelo re na le modiro wa nyoko ba le ba nyakang thušo ba seneng selo ba ka tla ba ba thuša ka mokibelo ka 10 ke lebogile kudu ntle le go senya sebaka ke leboga kudu malome ka kapa go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane re lebogile